Kalugra po kabatad, gigasal pandayanan, ngayon pumaldo iti parang alantada, din ang atlong mikakapatad, barkada na lang Jesus. Ing malagong Santa Marta, ing malagong Santa Maria de Betania, adi San Lazaro. Ilaring meging barkada ng Jesus, karinting Betania, at balo tamo ting piyatamo, we need friends that will serve as group support in our life. At din at lamareni, menakit lang friendly support at group support king metong at metong kambiyan ng Jesus. Jesus bilang metong at tao at din niya namang barkada. At ding meging kabarkada ng Jesus at kabanding na inat muntaya king Betania sa Salangia king balena Marta, Maria, ampoy Lazaro. They made Jesus felt at home in their company, and Jesus felt at home with them. O yan yung mga masanting na bunga na ning pamakikaluguran. When you feel at home with one another. At in company ang pong kaluguran, you don't feel at home in their company. And here is Martha, Mary, and Lazarus. They made Jesus feel at home in their company. And Jesus made them feel at home also in their company. They found a home and a friend in Jesus. And Jesus found a home at friends karela. Nanoing pawagada kay katamo renting mikakapatad. Sesentamo ing lugod pa mikakapatad. Agyang alanalo rin pengarita mo. Papanatilyan tamo matibe ampong matigig ing pamikakapatad. Uling tutong makalungkot dakal kubalong mikakapatad kamate daring pengarita misalbag-salbag la kingulining kayamanan alikwan daring karelang pengari. Makalungkot ating mikakapatad maging aloy madaking metong hospital sa malang mangalkal karing kabinet, aparador, pantunandoren titulo de ngalamas alikwan ng imana at pera. E paman me pataday nawa imana, pisa samsaman dana, ing kayamanan, alakwan ng imana. Meragul lang mikakapatad, but they ended up as mortal enemies, kinguli namo ng kayamanan. Sana, di ng tamang ulaga, ing lugod pamikakapatad. At sana ang sinalagpi, eyo lalaw lub de nasawa yu, karempe marida, ampong kapatad. Aliwa mo rin yung lugod kapatad. Totoo mamakisawa kayo, may kasarili kong pamilya, pero itang lugod pamikakapatad, eyo sana lilele, king biyeyo, lalong-lalo na patsemi pala kayo. Den kapatid yung kalulo, papagaral niyo rin pangunakan niyo. Sopat may kapatid mo, nung ngayon may swerte ng Vienna. Kapatid me, kapamilya me, kaya may meragod. Kilala may kapatid mo. Dakal kayong kalokwan, ang buong masanting karanasan. Value them, you value the family. My dear brothers and sisters, nanong payapot na kaya katamo, dening atlong mikakapatad. Santa Marta, she is the patroness of nurses. Then magluto, then domestic helpers, then caregivers, then waiters and waitresses. Sa kanaya po yung Pilipinas, kareng caregivers, kareng nurses, kareng sales ladies, ang waiters. O yan ni Santa Marta.
Medong iyang babaeng pitutularan, ing kayang manyaman ang pamagluto. The affairs of the kitchen, the affairs of customer service. Medong po ka rin maulang ang sikreto na ng metong ang negosyo ngayon. Ang puning metong ang Pilipino o Pilipina, yan pinitang kayang customer service. Pero balo yung po yung customer service at walang klase. Idanawasan ng internal customer service, ang po itang external customer service. Naroon po rin ang sabihan deta, internal and external. Customer service begins at home. Nung ka rin dapat din may kakapatid, may papamilya. You serve one another with smile and with love. As nana mong katsura, o dahil asawa mo, apagal may kape, pinggan, kutsara, pabalabag, ampong pabagsak. As nanang katsura ng ika, inutos na ang imamo para manapag na mesa, pamagsak mo rin pinggan. Bala mo manubsek ang baraking lamesa. May buglang mga balbal kay paso, uling ating kapusitan kay puso mo. O niya, customer service begins at home. When you serve one another with love and with smile. Niya po nang ikamabayad ka ng asawa mo. In customer service mo, babayad siya. Po nang may kasundo yung kapatid mo, may misting ka, may puling panyantok nasi. Niya, customer service begins at home. Nung makanano tamong masayang may papanyuyo kimbali, o itay maging refleksyon na ninggawan tamo, karing aliwan tao. Charity begins at home. Customer service begins at home. Ya, potang may kakalugod kayo, potang masaya kayo yung pamilya, yung pakit mo ito, karing aliwa, itang external customer service. No, minsan po, pumunta ako karing department store. Ating sales lady abusi. Aro, sabi ko, siguro, may patela ng kapatid na nini. Di nagyang rason itang sales lady na sakaling busit siya. Mapanyaring mag-PMS siya. Mapanyaring may kamuhanan niya kaniman. Mapanyaring may bungil na ng boyfriend na. Mapanyaring may bungil na ng kapatid na. Pero, sana naman po nangatsulaging SM o Robinsons, dadaraling kabusitan da karing customer. Nya customer service counselan, daratang labha mo, denggerang customer, makasmile na ka, darakpan mo na lang, bangketa manyalila. O nya naman yung kabusitan, yung may mga sales lady, ay report mo yung customer service. Pero makalawas naman ang milakoya obra, kailangan na naman. Pero sana, iturudong mag-smile. Agyapang makaratang lakabusitan, ito pagpugnutan, din ang karelang customer. Isang Maria di Betania, kapatid ng Marta Ampoy Lazaro. She is known to be the mirror bearer, magdaladala yung pabanglo. Yung babaeng mabanggitan na ng John 11, verses 1 and 2, na nagsasabi din, makabigla. At yung masakit at tao, yung lagyo na Lazaro, iba't Betania, kapatid ni Maria Ampoy Marta. It was the same Mary who anointed the Lord with perfume and wiped his feet with her hair. Ya pala ito. Yung Maria de Betania pala, yung kapatid ng Lazarus, Ampoy Marta, imitugtog pabanglo, karing kabitisa na ng Ginoo, at kiskusana na, kingkwak na.
She is the repentant woman. Enepig kay tigbak na para kuskusan na la digbitis na ning Ginoo. Pero more than wiping the feet of Jesus with her hair, pasayang na itang pabanglong tiktok na kabitisan na ning Ginoo. Pabanglong manawlaga, pasayang na. Bakit? Because great lovers are great givers. Great lovers are great givers. Tiktok itang pabanglong, tiktok itang pabanglong patak, kuskus, bilos na itang pabanglong. Sana makanya ning lugod tamo. Manyang pukaking lugod ng Maria kang Jesus. Nung rin pepakit na kitang pabanglong tatalhana, a precious kind of perfume, tigtog ni kabitisa ng Jesus. Pasayang na. Nanong klaseng lugod tamo? Patak-patak o bulos sa lugod? Sana karupa ng Maria Magdalena, huling man niyang pukakit ang lugod na Jesus, bilos nitang pabanglo. Are we great lovers or poor givers? Great lovers are poor. Great lovers are great givers. Napapasayang na. Inkarelang contribution ng pong sharing king pamilya. Na makwenta. Great lovers are great givers. King karelang kasuyuan, king apong Ginoo at king parokya. Alakan damdaman na reklamo ang buong pamamabiran king sarili.